Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polo and Ṱirai. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Ōtahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your 𝚘𝚘𝚢𝚘 account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For 𝚘𝚘𝚢𝚘, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your 𝚘𝚘𝚢𝚘 registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your 𝚘𝚘𝚢𝚘 account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today, or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan. Now, I feel like you're too late. Sungo fo ile. I feel like tai il tattoo. Sounding on nature out. Lau tusi su ile yone lus fu maltas. Malol sui fu manuia. Lo vol malanga ila tau tau mai. Ai foi wa awai mai sauninga ile ngatai tonu nei fale ya o e o lo mai mo mai sauninga nei taiao ia le li saunia le tua la na upu mo lau sunga ia mtatu umalava
A whainga mawala utusi le Ioane e luas fulu maletasi. From the New Testament, St. John chapter 21. O whai upo e se fulu malilima e amatai. Ia whai tau uma pēr tau le lua sifuru lima, le loinga sifuru whai upu. Mai le whai upa sifuru lima e o le lua sifuru ma le lima. Iane lua sifuru tasi whai upa sifuru ma le lima e o i le lua sifuru ma le lima, verse 15 to verse 25. A whai ua maua lau tu sauno mai amene. Tātou whai tau whatasi, ia, whai tau. Umo no la tau ai. Ona fetala yatu leo Yesu ya Simona pete. Simona e. Lea ta li o yona. Pe sili mai lo walofa ya te au. I o lato ne e. O fai mai o ia ya te e. Li oe. Le li e. O e sila fia. O te lofa ya te oe. Ona fetala yatu leo o ia ya te e. Ia e fafanga ya uta mai ma oe. O toi fetala ia te wha lua o ia ia te. Simona e, lea te li o Iona. Pea te alofa mai ia te au. O whai mai o ia ia te. I oe, le heli ie, o e si la fia. O te alofa ia te oe. O na fetala ia tu leo o ia ia te. I e leo ia uma oe. O fetala i wha tolu atu o ia ia te. Simona e, lea te li o Iona. Pea te alofa mai ia te au. O ti ngā pete. A wā waia whetalai wha tolu ia te. Pea te alofa mai ia te. O whai mai o ia te. Leali ie. Ua e sila fia mea umalama. Ua e sila fia. Ua o walofa lava ia te oe. O na whetalai atu leo. Yesu ia te ia. Ia e whanga ia umamoe. E moni. O te whai atu ia te oe. Wa e fusi oe ino e taulele. Ma e whealua i mea na e loto iai. Ai pe a e to ina. E te whaalo loa ulimu. E fusi fo i a te oe sitas. E ave fo i oe i le mea e te le loto ia. Wa ia whetala i atu le. E whailo atu ai le winga o lo not. E vivi i atu ai o ia i le tua. Wa whetala i atu le mea. O na whapea mai ai le o ia i ate. Ia e muli mai ia tea. O whaaliu pe telu. O na mai atu lea o ia le soo walo whaina Yesu. O loo muli mai. O ia fo ina whaalango i le whatafato Yesu. Ina o whai le taisua. Nana whai atu foe. Lea li ie. O ai e whaalata ina oe. Wailoa atu o ia e pe telu. O na whai mai ai lea o ia ia Yesu. Lea li ie. Pe wha fe o ia nei. O fetala yatu Yesu yate. A whai o te loto ina ia tu mau pe o ia se ia osau. Pe se ale mea o yate oe. E mulmul mai oe yate. O na salala wai leo le nei tala le ausu. E leo ti lava leso. A e le whape atu Yesu yate. E leo tia. A e whapea. A whai o te loto ina ia tu mau pe o ia se ia osau. Pe se ale mea yate oe. O le sole nā o le mulmau ia mea. Nana tūsia ia mea. O tātou loa fo ia moni lava lana mau. O isi mea fo ia tele na whaia Yesu. A whaia tūsia umalava. O lau tā ofi le mawhai o na ofi le lalolangi ia tūsi. Pe a tūsia. Amen. O te... Tala noa i lau whinangalo i nei tae au. E le tusi le nei. O le wha ato atoa ina o Peteru. The restoration of Peter.
Langa o petelu o lona nau e muli a Yesu. Ai pei ua iai ma mea ua whaale tonu e le manatu ia e whaale tonu. Ai mai le whamatalanga i Ioane. Nā mata mai ai tala mataio. E le mana o petelu e oti Yesu. Na vai atu Yesu o le āalui Jerusalema e oti ai. Ai poponi e petelu le por kalame le atua i le afio mai o lonalo. Nei uina whawhiti e petelu Yesu. E esele mea na whaia e yuta. Esele mea na whaia e petelu. E pe e tāanga tasi ale mea. Na whaalata e yuta. E nana whawhawina le whaalata ina o Yesu. Au petelu. Olana nau pea ia awana i tau nuu. Le maliwa Yesu. Na waaya ne eile tangata. Whai ia petelu. O oe lea. O e muli a Yesu. Ma mulu atu roi le ngutu o petelu. Le tala na te lei manatu o le tala le tau tala ai. But it's something like he wants to say to save him. Because he wants to save Jesus. Ele fatas. Ele falua. O fatolu. Langa wa uma o na whai Yesu i a petelu. E te le ma whaia na e whaia le mea le nai te whai mai ai. E te whai ai le mea se ona o le manao nai a te oi. E le malama petelu. Langa whai mai le tala le tuspa ia. O taimi ia. E le i loa e le au soo. E iai se mea ta o se tōtū.
Lātou te lei maua le upu lea, pe lei whaitau ai le upu lea. Au upu ia tau talai le salamo a tāmita. Salamo e se furuma le ono. Tupe, amole mole. O le whai upu e iwa ma le sefulu. From the Old Testament, Psalm 16, verse 9 and 10. O le mea lea fiafia ai lo loto, ma oli ai lo malu. E malo lo fo i lo tino, ma le saunga le mu. A wae te le tu wa au le tunga mau. E te le tu watu lo tangata pa ia i o i ai le pala. O le tau tala mai ai le salamo a tāwita. Ma whai mai tāwita, e oli. Langa i ai le tū. E le oti. Na lātou tūl tunga mau. Lātou te lei loa o le upu a uma o le sau noa i ai le atua. Lela ua atu le tunga mau. Ua alu. Manongi o teu. Manongi fuala au. Tafe maloi mata. Ai o atu ua alu. E lātou te lei loa. O le tala le atua. E le ai seisina te tuunga ia i se tuunga mau. E le o fo ilo latino i le pala. Wa se me wa ai ai so. O le aso na to tu ai Yesu. Na wa tu ai va ai wa le ai Yesu mal tunga mau. E oi la fiafi. O la no foi tu tonu o le fale Jerusalema, o loka uma le fale, o fefefe ya Roma. Ava tua tu mai Yesu. A o le azolna e ai le so ele i ai. E alu Yesu. Ai alu atu so ole o toma. Fai ai le au so. Ana ei nei. Ia le wa sau nei walu. Walu i thea. Walu Yesu. Sa i. Sa matou i. Amai toma. I can't believe. Langa e lei loa fo i toma. Le tala al salamo o tavita. Tau tele ma faina tu ua usa tu unga mau. And this body will never decay. Ile pala al tino le nei. Vai tu wa umal va ya soele sa wa Yesu. O le valu o aso. Va ya tu toma o tu mai Yesu. Lo tino lea. O le tā ua o tala nei.
e o ina I tātou ina ia tātou I lole mea lai tau talai Paulo ia Filipi. My life is Christ, and my death is gain. O te ola ina keriso, e manui ala oti. Lea lai no foa pete. Malangona ia. Pein langona whaia ina. O le mele o le tupu Yerusalema. Mana tua foi. Ai lei fatau nuina le fatau loina o Yesu malona maliu. Wa uma na fai Yesu yo na so. Tatou te fei loa I Galilea. Ai vai atu I le ata. E muli mai ia Yesu. Le la wo mai le au tau ia Yesu. E fe mai Yesu. O mai amatua. E awa ne yo tau whaia I lātou. E tau no ai le upu. O I lātou o mana muli a Yesu. E le ai seisi na whano. Nā luto atasi a Yesu e oti. Ia al nau al tangata. Tanga ile. Foi upoe sfulu male valu. Foi upoe sfulu male valu. Ioanel nai lo sutasi. Foi upoe sfulu male valu. E moni o te whai atu ia te oe. Ua e fusi oe ino ua e tau le lea. Me e whalua I mea na e loto I ai. Ai pe a e to ina. E whaalo loa ulima. E fusi fo ia te oe se tasi. E ave fo oe I le mea e te le loto I ai. E tau atu e Yesu ia Peteru. Even though you follow me, but you follow me like a young boy. E ui aina e muli a tau. Alanga sa e muli a tau I lo wa loto. E peisa muli a se tamana ni. Lea la wai al watu loa e whaasanga I le oti. E pepelo loa. Ai te lei mana o te pepelo. E whaafiti loa. Ai te lei mana o te whaafiti. Mele nana ta so'o I awhesilia Yesu. Do you really love me? Langa e iai foi tātou e muli. E muli whaatamana ni. Whai mai le tala a Yesu ia Petelu. While you are young, you put on what you want to put it on. You put clothes that you want to put it on. But when you get old,
Someone will dress you up. And lead you to the place that you don't want. Ai lai chichi. E te muli muli. Pulea oi a te oi. Te fia pese. Fia pesea. E te leiloa. E vevela le mea. E te fia fai au. Le ata pehe no te fia fai au. Te leiloa. E vevela le mea. E te alo fai a tau. Fafanga. E te alo fai a tau. Tausi. E te alo fai a tau. Fafanga. E te alo fai a tau. Leo leo. A fafanga. It means you have the food for someone, not the food for you. If you protect, it means you have something to cover that person. E te le te talo mo oe a te talo mo i sangata. A e whawhanga tangata. E te whawhanga i le mea te māsani ona e tau sami ai. E te iloa e mānai ai le ai. E te iloa e te tino le ai. E furai o maso. So you have to do to someone else what you know it is good for you. Ai sau malau fa so tu spa ia. Mo ia ilona e ai ai. Ia ilona te malo si ai. Ia ilona whangai leisi. Ilona sau lau mai lo poto. Ai te le ai mua ai. Leala. Ua va ai petelo. E o til mea. O petelo e. E alu arka malo marsa pelu e le. E le ula seisi ai. Tu sai muli muli ai ai Yesu. A le si lima o le ala. Tongi tuto ia yal tangata. Mena te fata tau talma tu spa ia. Ai no fama tongi tuto ia si ona uso. They follow Jesus on the other side, and the other side is something stupid. Ua valu aso. Fata ate fei loa ima Yesu. Vai atu le auso. Wa uma so ia e Yesu a te mi uma vai atu iai. Na ona fio a Yesu ilona maliu to e tu Yesu. A matalona e vai atu. Ua misi Yesu. Misi Yesu i leisi aso. Misi Yesu i leisi vai aso.
whapelo pe telu. Ka kou malepe. Toi olo ilunga la tonu o Galilaya. Na watu ai Galilaya. Toi va ai o la to langa sa ye mua. Langa ua. Wa fai mamisi Yesu. Awa na fai ai Yesu. Na fai Yesu ile lile o. Masanga. Luto tale atoma. Tamo titumo. Toma. Amuia tanga televa ai mai ata. Atenton. Langa vo ile ole ta vai aso. E fa solo tua ina tua wole wa ni mo tua le. Se yo o ile aso na tua tua wa lu Yesu le. Level out tau mai atato. Do you believe? If you say to me, because you can't see, o te fia fai atu ai a te oi. O le mele a tātou te a mio la lafi ai. O le mele a tātou te fai mea na nā ai. That's why we love pretense. Tātou te whafolinga ai. E manai a o fui whafo. Ai tele no atu tonu. E file mu whafo. Ai matua so atu tonu. Pei alu rotu whafo. Ai matua tapo atu tonu. E tasi le avai whafo. A tolu avai tonu. Because we think we can't see him, so he can't see us. La foi tātou te manatu. Tātou te le oi loa atu ia. O lona ui hoalanga te le ilo mai tātou. I o sol mea. E te le wawel ngā luenga o fwoi langai o mire kāte. Ai le pole te me sa o le lotu o wae. I o ye lo mai tātou. No, you're not following the pastor or someone else in the church. If you got saved, if you accept Jesus, you're a priest.
Mena lai fa matala mai petelu, momol petelu nai. Elain fai mai o tātou, ia tātou maaola e pei o le maaola o Yesu. Langa o tātou o tupu mosi taulanga. O si taulanga la. A sau tapu ai. Fai le leilo na ofu. E ufiu filo na tino. E sa na faaliali o na vae. E sa na faaliali o na pātua. E sa na faaliali le tua o fai taulanga. That's why they press. Wai vai lotu lale o ifo fai taulanga me kua. Ai tangata lau te talia Yesu. Ai o me malatu o ngā vai faaliali i fasa. Parents, if your kids are like that, tell them, we are priests. You have to cover ourselves. Sei fai au si au pe aru tau whale. A e sau te tapu ai. O le te tapu ai le atua. O fiu filo tino. Au al whaali ali mai lo awanga i e. E whela ue il whaiwhi au lo awanga pe a. Are you okay? You have to cover yourself. We are priests. A whai mai el tu la fono. That's sin. When you break the law, that's sin. Ona tātou oli ai lea. Hallelujah. Melenai, ma malu o le whale o le atua. I leo mai manipuro kau poe le whale o le atua. No, look after ourselves and dress ourselves. If you don't like what I'm saying, the door is there. Alu manu tele ima watu oi. Lela wa nofo a petelu. Toi tangalo petelu. Ile va fangota. Fai mai petelu. Dar te fangota. Wa vai la ia tangata le sala sa o ma Yesu. O muli o mai a petelu. Fe le li o Yesu. Il alofa. Il fa pale. Fai mai le vala au o Yesu. O mau sei ia. Ai mai le ai. Tongi leu penga i ole. Vai a tua tumu leu penga ia. A petelu. O fasa niti le ia o petelu. O toi fia telefone petelu. Nan fai atu a Ione. Petelu. O Yesu. Sulu no male ia o petelu. O tangone lo na o faso. E muli mule su toi ofu. Ai punga sami. Isaiah. He's a priest for the king. But he's naked.
Whaapea ai nei a whaapea tu nei e su petelu. O lo langa fo I tua na ua le ise ia. Ai tango e tongi mo mole upenga. E le ai a sei ai lo telefua na iai. A maua lei a ona whaatonu al pule. O le ai ngorto e ofu petelu. Va ai le revelation o le upo te malama mai. Nanga e te le whai atu e te sau whai wha le leo ofu. E le ngā le ofu lei whafo. Whaapriti male loko I te tonu. Ofu whafo koe ofu kokongu. E le ngā le ufufi mai o whafo ai. E longo fia se le ofu. Fiwa kongi le upenga le se mea. Ngai loko. Ihi. Ngai se mea. Le ai. Saulo Petero. Ama Yesu. Petero. E te alofa mai atera. E le se sere tala Petero. E le pepelo Petero. I oe Yesu. Petero te alofa. I oe Yesu. Petero te alofa mai. I oe Yesu. Ma tala tispa I wati ngā. E ala ua. Kai lor tala lea Petero o Yesu. Petero. Ao ela I titi. Na pula o ilo ofu. Pulo na fo ileo o il me. Ave iei oe. A e saula. E iloa o ilo ofu. Ma iloa fo o il me ave iei oe. A e sau malo ofu a lakapi. E le o ia te sau wai. Alu mala lakapi. Lakapi. Alu ia il mala lakapi. Langa nai te lai titi. E whiwa la tau whaasao oe. Alanga te lai titi. E sili ai. Lo walu le mena fitau iei lo ofu. Nei sei wa e sau malo ofu lakapi. A tapu inga ile atua le te sau wai. Awa mana ia le tala lis fai fauna sau nei fai la tala mai. Tau lotu sala mana ia ele o mai ti manipulo. O fat oi ea. O mai siu le mako loku sole. O fa ile ai ele o kangaka ko sunga ngai fa penga ai. E se ko theology ngai ave ka mai. A foi a sel me fangai. O le alien, o e mau a e mauru mai mase me la kapi, e ke la kapi e fafo. Langal mana ia ia fa ofu tangata ile ofu ole. Tabernacle. Ofu ole fale fai. E o mai foi tangata. E fa alo ile la tu tapua ia.
Ui wala na ufai atu e. Le o toi tope le ofu o petelu. Mawina on se sea o le mea lu iai. Se sea ma le langona la ua iai ma langona faya ina. Ia se sea lo ma le ofu e ofu. E le iloa. O le tangata o le atua. E ufi ufa le alo na tino o langai. E tapua i salfarsa, e tapua i pe alu ta vale, e tapua i pe alu le fale, e tapua i mo tangata tapua i ai vivi ia ilo na atua. That's why they honor God the way they dress. Everywhere. Ua whaine i e suru wawenga. To e tango ne lope telu lona. Le ai e sili ale ofu orso. Koe ofu role. Le ofu e muli muli ai ai Yesu. Ai sea. U fiwa e ofu mea lalulangi. Le se me le mawai. Nga o mea kau wha se e lalulangi. Mea pepelo. Uma e o kako lea ngai. Alai wha atali mai le o ti a tātou. E wai whea u tala voi lea. E te malo i o, malo i o, malo i o. E te o ti loa maua oi. E ana e sa wale e kali angai luma i. Mua e leilo po whea e koe oso ia. Ale mana ia ia. Do the best. Ala ke ola. Live Christ. As you live Christ. Na vaile, e manuia lo wati. O le meta ua voile. Ua mua. O fuile, mana o le toetu. O fu whaatangata matua. O fu whaatangata matua. Langa a e ofu whaatangata matua. Ele oe lai te wha ofu oe. Someone else will dress you up. O lena na wha ofu oe. Nga te tai oe. So le tu mua e sele mana iai. Lo ofu whaatangata matua. O lo ofu ina lea o le mana o le toetu. E te lewa ai aso whaingata. Ai te wa ai le mana. O lena tai ate oe. That's why you have to dress in Christ. Ofu ya geriso. Ofu ya geriso. E tai ai geriso. Ai ofu ile me te la le me te mana oi. Ia tai fo ila oe ai. Na umai lea pe wa tatou, wa whaate ia tatou I mea te tupu o leo langa. Whapelea, te ia se wa tupu nei mea. Me mua, e sele ofu ngake. Asa sele la na te la ai. E se fo te tai inga. Ai a wha matua lo wala ina po le wha ofuina oe. A e ofu wha tangata matua. Tai foi oe lena te wha ofua oe. Ana iloa e pe telu e yeistatu. Ana iloa le au so'o
le tala le al salamo e le ai seisina te tuua le atali o le tangata le tuunga mau e le tuua e se tangata le atua i le tuunga mau ana i loa e le auso o se whaamanuianga i a lātou le alu o Iesu le tuunga mau o le matua aluma o sa le vālasi le mele o le sātaulo. O le mele le sau ma le ti apolo e ku ia Iesu e ke vai o lo iunga lea, o lo iunga lea, o lo iunga lea. Ma le vai atu o tangata. O le tala no mai Iesu ma le pangotai lunga o le sātaulo pea le. Whalonga tua e sa tala le whai mai lunga o le sātaulo. O oia le tupu, ai a fia i lo malo, mana tua mai au. Tali atu le tupu, wala lei, o la sol nei ta te whetau iai. Whalonga tū loma. E peye, e le aise winga o la tau mea lai whai ia Iesu. La lewa whalonga longa ne iai sātani. Whapea sātani. Na ua laku ngai marasa kaulo e o peka i ka o le sasa le mea amatunga. E toi lili wa satan, ua fefe le satau. Lea laua, a uman tau i, tau i. Tau i lo fale. Wa fai lo wata i lunga lo maota. Tau ai male. Male nei sa tau lo. E karusia ke malama lama. Langa le ma nei al maru te leo sa tau lo le tau mai i. Anu kwa fai me malea lama. E ola le pepelo, e ngā oi. E matanga ai sa taulo le tau talinga. Taulo sa tani, vai atu le tau mai lau talinga. E mai, kau ai ngā. I wish you know what the cross means to you. Masana lui fole, ele vai au lui foi o. A teu sau pe o lovena, sau tal no i. Ne ofisa mai, la mele sa tau lo tau farsa. Ia o ta umene ia te au fa pe. O fialu mai se po moli ke le vanga le ko e faise. Aya. O ka fia mi mika i sa kaulo. A pia. Tarsia e malama tangata. Ile mea lea e fefelti apolo. E nala na fefe le ti apolo sa tau. Ina uwai atu. O toi tu mai Yesu. Na lato tu ia le sa tau. Ai vai atu. O toi tu mai Yesu. Le foi la sa umar sa tau le tu ia lau sunga. Le fa pela ai le ia sa tau. Se le mea le nai. Toi ai palau vale aile. O ha mai. Ka ingo. Te leinoa,
lai whalala atu le me te whewhe ai. Leo tau atu le me te mai ai. Ai piwa tatu whewhe ngō fie. E te ilo kersiano. Tribulation is not yet come. Ele ia o mai asa whaingata. A ua mo ngata e tangata leo langa. Na tala whaia ina e tala noa. Na tala to ilalo e tala noa. I wish e tala noa lo a hinga ine mea e whatupu aile. Fia fia, le oli oli, le manuia. Ofu i le toe tu. E te le whewhe ai whawhikau le loranga. E te le whewhe ai i le whaingtau le loranga. E le tutu sa umana i tamaiti. A whai toa whasfuru lima o i lei e toa whalau whanau. O nā tamaiti e toa whape toa lima. E ese uma. Ve iel tamaititi e matua le lei. E iel tamaititi e toititi a le lei. E i vol tamaititi toia a tongi lapisi. E te iloe o le poto i o le atua e whautato. Ia lewa e whai atu le tina. O oe a leo whaapea ai tamaiti. E whai mai fulu tina, leo tamaiti e soa al ko a ingan. Mo le ilopo ai au na i ai. Ai le iloa, si e whaapea la. E tamaiti e ai le yes. E tamaiti e le no. Se e loa. E leo le whaingata. E mana o mia le wha ato ato tātou. Ai se a. Do you love me? Feed my sheep. Me pia le lei au sheep. Ai se a whawhanga au sheep. Ele ai au sheep i tau mea ai mea ai alesi a hinga. Hallelujah. A whai mai e whawhanga mā moe, leo mā moe, lona winga. E ono le leis. E ono whaale tonu isi. Amen. Awa foi e tangata e mai, e o mai a tau mai koki. Thank God for your ministry. E foi tangata mai, e loko ia oe. Ea, o le whawhinge pala uvale, ale lao le mako ua inga. Ia sa o lor kala le vale vangale, wakama. Melia, e manuia pe ai ofuina le mana ole toitu. Because not everything is good. Not every day is good. E le asa uma.
Pe mai lau whanau. Dad, e te whia tau sami para chicken. O watu ihi. Whama i o lei lela walu e whatau mai i lele. Watu, oi no. O te le whia ai para chicken la. Watu a whia. Para chicken a le tu te kuka. Ai se ha. Langa e makua i seki a le spile i. A whapeka i tau. O le para chicken lama, o le para chicken fona. Le lau tata iloni, o le pata chicken lesi, o le bottle of chicken lesi. Ah, pia sone. Wa le mana ia i o le mele te watu. O i loa le leita ngata o le malo o le atua. A fi alu i malo lalangi. Danielu me sako aptenika pentito. Why? The kingdom of man will be destroyed. O tātou vui, tātou te le ofu lo le mana o le tōtu. E ti ngana tātou o mai le lotu. E te wat pe o ti a mea. Pe le maua le le recipe le le e whawhanga hai. Le la fuma moe. E te alo whai a te hau. Whawhanga ma moe. E le na o le whai a le ma moe. Whamanga! Ai! E te le ai ai a. Ua e le ai a se au ngai. E o vai le tu la o whala unga. Ai le ai masisi ai. E si dera kapungi ai o. Ua whakateita fo levan talotu. E lua tu lolo la unga ele mo se mea lo tanganga. Nal pupula mea o mata ua ta moe. Lela ua i tatu. O to whaalonga mai ea. Mau te fia whaalonga atu. Alanga ese me ke whaanga mai e mākou. Thank God we have our cell system. Pelau talali. E maua lunga te lunga luenga whaatala. O tele fatu, o le lotu ave Yesu lotu. A lunga luenga whaatala, lunga luenga le lenga sau Yesu e whai. Ue vaila le mana ia nea u whaalongo mainga. Ua atu matonga mpalangi o le tau whersepi. Tu sa pele o mai tatou lotu. An mana ia i o le whaangalo ngā luenga whaevanga lia. Whanga ai tangata. O whaalongo fōi e manui alo loto le whaamatala mai. O tele nei ta mai te le. Me fo ile o mana o atu e whaitatou English service. But there are a lot of young people that comes to that church, that service. Nei ta mai te le lo lotu ia tātou. Ile o se mea fo e mai lei mai tangata o mai le lotu. A le awala how to feed people. This coming generation, we need spiritual food to feed the young people. Elena alfayatu tamiti salme le uma ufa petamiti. Bisa fala pui ri aku ia ka ko ri. Even my children, I don't want to force them to do something. Ai matatau tala ia ile upua le atua. Whawhanga ia o i o latou loto. Ia fia. Pe o te tae au. Ai ale leina whawhanga. KUKI,
Ko whāsoifua, ai o mai a tangata I le atua. Ai le angal whaapea, ngā alu lo kuki wa kua lenga ngako lo. I le se loto a kuki. O le loko a Yesu. Ai a whai o le misiona le maaola, la tau te ofu ina le mana o le te tu. I te vai te tau tala I au friends lai o le whai ngā luenga. E la ngona e tangata le fionga le atua e avatu. E te tau tala I au tua oi, e la ngona le fionga le atua. E vai le lau fia ia. Ia le ali. Ofu whatangata matua. Ofu le mana o le toi tu. Lua. Ofu le alofa. E whawhanga. E tausi. E leo leo. Ofu e whawhanga, e tausi, e leo leo. Ua voi o ia I loa ai, tangata o lai muli muli a Yesu, po tangata o lea tua. E loa I lo lato ma ona. E loa I lo lato pui puinga. Aua foi a ma ona lili. A healthy lona o langa kersiano. O le lotu. Leu tato wo mai. E uma foi tatou ta ape. A tatou ta ape atu nei. E leilo e leisi le mela wanu e leisi. A fai e fefe satani e sau tonu al farsa. E sa fai satani sa fatalitali mai ole se e aluat. Melenai e sal temi na lotu ai. E sal temi u fai tona. Mo foi leta o il telefoni e se foi metu tonu il telefoni. E te leilo. O le ata atu le fasili e le wha masinonga I a te oi. O le alau mena aide nei aso. O e wha pēnā ai. O te ia iau e hita fuisi tamalo. Whapea fo ita ita o lewa e matua I lea li iwa e lo ono sai. Po leva na e talia Yesu. Leva. O se furu mali lima I leo tausanga. Ala ele me pe I mai lo manava. O hau me ai. Clothed with love that feeds, protect. E vai lea. O taimi uma te tau talai. E te nau naua I se mele lei o le loto le tangata. Po le ala umea, whatever you do, it's like you try to feed someone from what you're doing. E le ngā upo e whai aku. Tai pe o le me voi lea. A halu oe le whanau e, whai mai le mea te tau wai a matu, a louta mama, louta me tato in mara matu. Whai a mai a whia tau sami ai.
Ele mana ia le mai. Ai fai mai. Ki ngā hinga whare mai ke le aia. Wo whai atu lau whanau. Wo i le age. Wo ese fo i lau taste meo mea ai. O aso yo umalolo. O ke aia so se mea aku valea mai maritangaka. Aura taimile nei. Sa o fia ai le mea ai lea. Ai amai o tofo tu. Muia le ai. No wha pēr lea we. Pala no o wha pēr ai. O mawhau loi tangata matutua. Wha pēr lea. Talo sia ia i loa e whanau. Tupulanga. A wafo ia i whara taimi lau te matutua ai. Amu ia sa tamatala wou ma sa teine tala wou. Alu e whai mai le mea tau sami alon tama. Ai ta talo i lea li. Lea tuaf sosoani mai atea. Ia fia tau sami isi o ta mai le mea ai lau te whai atu. Awai ai loa. E wha longo lo te tala isa ako na whai ia. Ia kopo manguia oi. E sau. Ualu mai a kopo isa. E ai atu, oka. Ale lei nei lau. Fasoa le fionga le atua le firsipi. Te vai o iai e sau ia ti akono lea. Si o le maha ngai e o langa whaasoa. Ai sia, pe o le fi dai le anganga o lisi tangata. Ai e sau no ne matua mo ini a tangata. Whapea oe o lai, ai lai alai ta talo walava ia. Walava le na. Pe e tofo tu tangata. E ese ale le mana ia o ia mea tau sami e au mai. O le tino. A toa ma le anganga. Taimi o le malosi. Tau sami e so se mea. Matua loa. A matarona filifili. Me volna. Kerisiano matatua. E te leso o ngawhawhahanga. Kerisiano matatua. Filifili le le ia le mea o ngai o lato wola. Vesa fati mo Yesu. Ole. Fato toi no petelo. E mana o e matua lo kerisiano. O fuile. Ile muli. Ile wa e muli iai. Mana o te matua. Pe wha matua oe. Ofu wha tangata matua. O le la te muli ai. Ia e maulu le ofu na. What I'm saying is, when you follow Jesus, you have to clothe with the presence of Jesus.
So, o mea umalawa e te whaia. You're doing it to honor the one you follow. O tamanini, e ke ofu ai me ke, ka wai oi. Me whana nai, o mai e langona fo ilea, langona fia iloa, fia mamalu, fia mawalunga. The restoration of Peter, the whai ya Yesu, you follow me. Awavoi. Wa tilo pe telu ya teia. Toi tilo le so oe alofa ya Yesu. Are you okay? E tilo le so o na whaalango ile. Fata o Yesu. Tilo ile so o. O laina te su ea po le tangata na te whaalata Yesu. I thought Yesu, kira mai aka. Don't look at him. Awa foi al mafau na ye betel. E silia tu yone ya te ya. Fai lo le tala le Yesu, Peter ya Yesu. What about him? Famai lo Yesu. Pula utamala. A umana o ai. E umane o langa nei ola. Le la ufa longo me le uso. E tanga te waru fari tala. E le oti Yohane. E le oti Yohane. Ai le orkuia ngar kala Yesu. Aisha. Langa yele te vete. E te vai yele tangata le lei. E le lei atu ya te oe. E sili aku ya te oe. Pa e fia o foi lea I lo vai tangata lea. I want to be like that man. Jesus loves him. I like that girl. When she sings, oh, what a nice voice. Fai Yesu. Kira mai ake au. Aisha, e ke pūlau ai foi le o fo lata. Cristiano, thank God for your brother and your sisters and your family in God. Thank God for them. But focus to the right person. Follow Jesus and clothe the presence of Jesus. Aisha, le ala wa misi le siaso. Misi va yaso. Misi masinga. I ula vai tu wa alu Yesu. Ai le ses. Yale o tātou o tangata. Tātou te fia mātu tua I leli. A o le wha o fuina o I tātou. Lea ea lai o na mai tau mai e sātani. E loa mai a o e le fili lau uniform. E loa mai a le fili lau la e. A e ofuina nei le mana o le maliu o yo le toe tu o Yesu. Po fea le me te alua nei ma kua I tā kā vale le whako sa kangi. E fefe ia ke oi. A e ofu nei le alofa e whanga e tausi ma leo.
e makua fefe ale fili. Va ai mainga le uniform, le ofu le te ofu ai. A va ai mai le fili, e te ofu aku le mele o te whai atu ai. E te ofu i le o loo e muli muli. E whai leo tala na. A Paulo na whai mai e Filipin ta mua mua whai pues fulu 16 I think. Or 21. Yeah. First Philippians 21. O mai o loo wola ia ke riso. A lo wati. A lo manui. O lai ola Paulo. Amatua i fefea Satani. E vai atu le ofu rai ofu ai Paulo. O lona i ungai. Manuia. That's where when you put on the right uniform, you dress up the resurrection, the power of resurrection, the love to feed, to shepherd, kausi, e te ofu, i le mamalu, po o le anganga, o le nate, taia oe, po o le te muli muli ai. E i loa mai o le fili, e o oa i lo woti, ma ke le maua oe. E vel tala na Yesu ia petel. Fai mai o le tala a petelu, o ia Yesu le fai a petelu. E fai loa tuai. O lona oti, e manuia. O lona oti, e vivi, e oli oli, lona oti. Po le antu ai ngā oti, oti ai petelu. Wa tau ia Yesu, a wha ofu oe, i le mana o le toe tū, i le alofa e tausi le lafu maa moe, ma whawhanga le lafu maa moe, a e ofu i le presence o le te muli muli ai. E o mai no male o whai pese, fia lo mai Yesu. Ai la i ai. Mai lo uloto. Fe ai ofu le maaola. Awan fo. E tau mawhai a Satani e tuli a kahou. E alua whaalala mai le okti a kahou. Ia e ke oki ke vai iai. O lo wokti a lea. O lo wokti a lea. O lo wokti a lea. Vai mainga Satani ia petelu. Mufo mai petelu. Satani, o lo woki lea. E oli, mavivi. Whawhetai lea tu. E iai le oli. Ma le vi inga o lea tu. I loui unga, ma loi unga. Pe a koe restoha le leitako. Wha ofu kakao. E pei o le tangata matua si ila rau lima i le atua. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Tato tu life atasi ma e whaftai atu i le atua.
o le tatalo na nei wa manoa mo oe. Balau fo ile mo oe. Nai langona e te manau mia le tatalo. Lava no le nei mo oe. E te saua malo manao nao oe a malo watua. Te whai atu I lo watua. Wha ofu au. I le ofu lea. O te whawhanga I lo wainga. E tausi ai lo wainga. E la vea ai lo wainga. Please, Lord Jesus, can you help me? I want to dress, to put on, so that I can dress the presence of the one I follow. Te fia ofu. Ina mamalu. Hale olo o muli muli iai. Thank you, Jesus. Cristiano, ano fayatu. Nasa se petelu. Naiu. Ina na faatino ina. Lona faafiti o Yesu. Nanga na tele imala malama I ai to tu o Yesu. Now the resurrection of Christ is with us. The power of the resurrection of Jesus is with His church. The presence of He whom you follow is here with you. Le te fia muli muli ai. Ina ia aua nei. Whaia pōngi sālau muli muli. Muli muli malama lama. O lani me whaale tonu. Whaingo fie o na tatala I ilo loto I leo lo e muli muli ai matau I ai. I'm sorry, Jesus, o whaale tonu me lea. Awa nei whaingatā I a tātou. Awa nei tātou whewhewe tātou te wha maua lalo I luma o lea tua. If we do something wrong, dress yourself with the presence of the one you follow. His name is Jesus. Now we have the Holy Spirit. That's His presence. Hallelujah. Thank you, Jesus. Please, pastors, Moto Fartua, can you come and pray for them? Sumai au ona le atua. Tau tala ia ona le atua whaife au Fartua. Sumai lumanei, talo moi lātou. It's hard to take the first step when I don't know the way. Each turn is uncertain, but I learn to walk by faith. 'Cause you gave me a promise that you would never leave. Lead me and guide me, Lord, I
for me are perfect. I never need to fear. Though times when I feel weary, I know that you are near. My heart just wants to follow. I'm willing to obey. Take my hand and lead me. I'll follow you all the way. Lead me, I will follow. I'll hear your voice. Lord, I will go. You have called me. I will answer. Lead me, Lord. I will go. I choose to walk by faith and not by sight. I will follow me with your glory, Jesus. Lord, I will go. You have called me. I will answer. Lead me, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Tato uma le tua, tato uma. When fa'aloa loa mai lo au. Fa'aloa loa, can you stretch up your hand and pray for them? Those who are in the altar call, can you pray for them, please? Hallelujah. We have our Tongan families, our friends here. Pray for them. Thank you, Holy Spirit. Let's stand together and we pray for our countries. Pray for our Tonga
Pray for Samoa. Pray for God's blessing. Talo mai mo nei tatou whanau. Nai ta mama nai tina matatua, loi luma le wala au, te talo mo latou. Hallelujah. Wonderful Jesus. Wonderful Jesus. Tau talai lau whamalolonga. He lunga o tangata. I la taua o maina nei tahao. Tama. Aftai lau a fionga pa ia mo I mātou. Talo lau whasao la tonga. Ina ia whaamatua ina I mātou. Na ia ofu o tangata mātatua. E whao fuina e oea nganga pa ia. E taitaina e oea nganga pa ia. Awa o loo ia te oele manuia o lo mātou iunga. Moni ai lau a fionga pa ia. A mātou wola ina ke riso. E manuia lo mātou oti. After te lava tama. Father, we thank you for your blessings. And I speak your deliverance upon your people. Your healing, Lord Jesus. Your presence with us is so great. Bless your people today. Such a blessing to clothe matured, as you lead them, as you guide them. Bless them, Lord, with such a blessing to know more about you. Thank you, Lord Jesus, for your promises. Thank you for the gift of the Spirit, your healing, your deliverance. Thank you, Lord, for your word. As we live Christ, our death always a blessing. After tele lava tama, tuna tila towe o mau manuia. Di ia oalo mātou tuan nei taia. Matuleo sau pati di ia ilota. Aloalii, 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚪
o mātou lunga lo manuia le atua. Tui nā tuai lau e kālesia e o mau manuia. Aftai tele tamā, aftai lo iai mai mātou. Mātou ta fia muli muli pēa i a te oe. Aua o lo mātou wola, o loo i a te oe. Manuia o tangata o loo tapua i whaatasi na nei tai. Ia i a te oe levi i ngai whaavavau. We love you, Lord, in Jesus' name. And everybody say, bless someone. Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across Aloalii and 𝚟𝚒𝚍𝚎. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800-877-328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Ōtahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your 𝚘𝚘𝚢 account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For 𝚘𝚘𝚢, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your 𝚘𝚘𝚢 registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your 𝚘𝚘𝚢 account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today, or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan.